Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са оставка на правителството. Това е настоящия момент. Pemerintah Bulgaria terlalu cengeng. Harus belajar banyak dari pemerintahan Konoha. Kalau di pemerintahan Konoha jangankan demo. Nyawa melayang pun mereka tidak akan peduli. Yang penting mereka selalu nyaman di atas kursi yang empuk. Mereka tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Tuntutan masyarakat seperti apapun mereka tidak akan peduli kalau di Konoha. Jadi pemerintahan Bulgaria harus banyak-banyak belajar dari pemerintahan Konoha. Supaya bisa tahu bagaimana caranya tidak punya malu. Bahkan masyarakat yang turun demo, nyawa melayang, banyak aktivis yang ditahan, dan pada akhirnya rakyat juga yang disalahkan. Jadi pesan kepada pemerintahan Bulgaria, belajar dari pemerintahan Konoha, karena di pemerintahan di Konoha itu masyarakat tidak punya apa-apa. Masyarakat tidak mampu untuk melawan pemerintahannya, sehingga nyawa pun tidak ada harganya bagi mereka. Cuma demo saja kenapa mundur? Belajar dari Konoha. Nyawa melayang pun mereka tidak akan peduli. Ya seperti itulah keadaan Konoha. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са оставка на правителството. Това е настоящия момент.